None se umuhanzi wo mu Rwanda ukunda cyane ninde? Nkunda ba Chameleone na ba Ururiro. Bo nabandi ba Meddy nabandi bose nyine. Ba Meddy? Ba Meddy. Ba Meddy. Ba Meddy. Bito. Byasaba gutekereza umwanya muremure kandi noneho. Nta mwanya wo gutekereza ufite umunsi. Nta mwanya wo gutekereza ufite. Nubango uri busy. Busy kabisa. Yes. Naho ugira umunsi mwiza. You to remember this one. N'icyongereza urakizi, sibyo? Yes. Hanyuma ibyo urukunywa byitwa gute mu cyongereza? I don't know, I understand. No, it's good. Good, eh? Good, eh? Enjoy. Oya, imodoka ariko zirakugonga. Aya nacyo zarwara nacyo zazike mu bibazo. Muraziranye? Ngo zazike mu bibazo. Ntabwo nambaraga zifite. Nambaraga zifite? Aya basi. Ndenza gusura witwa nde? Nitwa Habimana. Habimana ubaye? Habimana mbi Kigali. Kigali ni kure nako nagerayo. None se ko mbona umeze nk'umuhanzi? Njye nako ndi umuhanzi. Angwe umutoye mwinshi. Aribyo nari no kumva. Wase no umutoye. Ndamukunda na ba Ururiro b'Abarundi. Ba Ururiro? Ururiro. None se umuhanzi wo mu Rwanda ukunda cyane ninde? Nkunda ba Chameleone na ba Ururiro. Bo nabandi ba Meddy nabandi bose nyine. Ba Meddy? Ba Meddy. Ba Meddy. Ba Meddy. Biti nako nabora kubaravuka. Ariko rubari ibintu gusa. Indirimbo ya Meddy ukunda cyane ni iyi? Aririmba indirimbo z'urukundo. Yeah. Good nane. Yaha. Mani turabutengorajine. Aha. Good. Witwa nde? Kabongonori. Kabongonori none ndabona wana bongotse. No. Umva. Ako kantu uri kunywa kitwa gute? Simbizi gusa karanyohera. Kararyoshye? Usanzwe ukanywa cyangwa n'ubwa mbere? Icyahora kikama ukuri. None se umva mubaza. Kuki unywesha akajerekani washatse igikombe? Nacyo ni gakeya noneho. Ni gakeya se gace katajya mu gikombe? Iki ni iki? Ola. Ota. N'icyongereza urakizi, sibyo? Yes. Hanyuma ibyo urukunywa byitwa gute mu cyongereza? I don't know, I understand. No, it's good. Good, eh? Good, eh? Enjoy. It's a good travel now. Aha, ufite umugore? Yes. Utuye hehe? I'm going to live in town. Town? Hano muri town ya Nyamasheke? Nyamasheke. Muwuhe murenge? Bushekeri. Bushekeri akagari? Buvungira umudugudu? Umudugudu Rwumbatu. Umuntu wa Rwumbatu rero ikijerekani wagiye hagati urakubita ku munwa na. Napenda kula, penda vinywaji. Number one. None se oya imodoka ariko zirakugonga. Aya nacyo zarwara nacyo zazike mu bibazo. Muraziranye? Ngo zazike mu bibazo. Ntabwo nambaraga zifite. Nambaraga zifite? Oya se urazifite? Nazo rwose. Urazifite? Imbaraga. Cyama byinshi n'inkwera gusa arumva. Nkanezerwa nanjye. Nani mavogoro bawe mu dunia bazima. Aya basi. Ndenza gusura witwa nde? Nitwa Habimana. Habimana ubaye? Habimana mbi Kigali. Kigali ni kure nako nagerayo. None se ko mbona umeze nk'umuhanzi? Njye nako ndi umuhanzi. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ubuzima akazi gasanzwe tu. Ko gukora iki? Akariko kose umuzigo runaka ndawuterasa. Njye n'ubundi biceri byo kwirira. Ariko abahanzi urabakunda se? Ndabakunda bya atari kabisa kuba gatewe. Ari ndirimbo muhanga zikanezeza. Nuko nawe njyamye muri fure. Y'umubabaro nkumva nanezere ko indirimbo mwanze kabisa. Izihe ndirimbo tubwire? Ni nyinshi cyane nka Chameleone. Chameleone? Indirimbo ya Chameleone ukunda cyane yitwa gute? Bayita? Bayita ngo biranacanze kubera no kubona mwana nkwe umutoye mwinshi. Aribyo nari no kumva. Wase no umutoye. Ndamukunda na ba Ururiro b'Abarundi. Ba Ururiro? Ururiro. Abahanzi gusa nikunda mugende mujye muca muzanye nzira ngenda kumana ndi kumana abahanzi nyene. None se umuhanzi wo mu Rwanda ukunda cyane ninde? Nkunda ba Chameleone na ba Ururiro. Bo nabandi ba Meddy nabandi bose nyine. Ba Meddy? Ba Meddy. Ba Meddy. Ba Meddy. Biti nako nabora kubaravuka. Ariko rubari ibintu gusa. Indirimbo ya Meddy ukunda cyane ni iyi? Aririmba indirimbo z'urukundo. Ntaramenya kubona bawo. Byasaba gutekereza umwanya muremure kandi noneho. Nta mwanya wo gutekereza ufite umunsi. Nta mwanya wo gutekereza ufite? Nubango uri busy. Busy kabisa. Yes.
Ngaho ugira umunsi mwiza. You will remember this one. Every last year. Ya munyemerere bakunzi banje ndabashimire cyane bakunzi ba Utamu Podcast nongere ndabashimire cyane mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo rero bamwita Kanzenze no wo mu karere ka Nyamasheke mu gihugu cy'u Rwanda. Numwe mu bagabo bagiye batwe bagaragara kuri social media na cyane kuri YouTube yagiye atwenza abantu benshi kubera ibyo yavuga bivanye n'ibyo bari ko baramubaza. Abana bagabo bari baciye mu ibarabara baramubona uyu mugabo yanyweye urukanywa yanyweye agacupa kabise yanyweye inzoga zihagije mu nyuma. Yero umugabo rero novuga ko yarazi kwisigura haba mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse no mu rurimi rw'icongereza kuko ugerageje kumviriza ibibazo bamubaza mu rurimi rw'ikinyarwanda yarishura mu rurimi rw'icongereza akishura ariko gusa cyari kibazo ca yiherekeranye n'akayogari yanwe naho yakitango n'umutobe canke se abantu bazi umubisi umutobe harabandi numvise muri za Kirundo avango amake byose n'imvugo bakoresha mwizo kugira ngo ushobore kuvuga ibitwo vuga ji y'ibitoke. Rero uyu mugabo yagaragaye kuri social media mu myaka 6 iheze cyane kuri YouTube yagiye avuga ko amajambo menshi ko akunda kayoga mugabo akaba ari umuntu azi ubwenge kuko yagaragara nk'umuntu azi ururimi rw'icongereza cyane. Muri no myaka amakuru ahari cyangwa se inkuru ihari no vuga ko itumye ndanagarukana ino video inababaje cyane ni inkuru yuko ashobora kuba yaritavye Imana mu mwaka uheze inyuma yuko yari yagiye amenyekana gose ndetse n'ahakayoga yanywa keshi cyane gashobora kuba karabaye intandaro yoko nawe yitaba Imana. Ndumva ko intari intandaro gute kubera ngo abantu bavuga yuko yaragwaye mu kugwara rero amikoro n'uburyo bwo kugira ngo yivuze bitakunze kugira ngo ashobore kwivuza ashobore ahavakira ingwara yaje kumuhitana. Ari nayo mpamvu nandi nahisemwe kuze no video kugira ngo ndayiganire ko namwe cyangwa se ndayibashikirize ariko mvuge tuvuga tuti Imana muhiri kuko ridashira kuko yagerageje kunezereza abantu benshi cyane. Abantu barabye no video mu myaka 6 iheze nibaza ko sinabaye wa mbere ariko abantu benshi barayikunze cyane kuko iri mu ma video yarabwe mu mwaka 2019 2018 cyane gose ku buryo abantu bose bayiraba bagenda benshi barasiga ko commentaire harabashirira ko like bivuze ngo uyu mugabo ari mu bantu bakunzwe cyane kuri social media na cyane ku rubuga rwa YouTube. Ku rundi ruhande ugiye kuraba ikintu umuntu ashobora kwibaza ese nk'aba bantu babanywa inzoga muri no rugero ni giko umuntu ashobora kubafasha kuko kuzana ino video ni kimwe ariko no kugaruka kuraba mu gace kacu tubayemo abantu banywa inzoga kuri no rugero umuntu ashobora kubafasha iki ni giki umuntu ashobora kubahanura ese inzoga ziteza ikibazo canke ntiziteza ikibazo. Kubganje no kwemeza ko inzoga zirashobora guteza ikibazo mu gihe umuntu yanyweye akarenza urugero. Ico ni cambere inzoga zishobora guteza ikibazo na cyane kuri foie ku gitigu umuntu agashobora akaba yogwara nk'ingwara zivuye ku kubera yanywe inzoga nyinshi cyane. Cya kabiri mu kwiteza imbere umuryango bigenda bisubira inyuma. Icya gatatu hari naho usanga na wenyene muri societe abaye izore canke se ugasanga societe iramwirengagije bivanye no kuntu abayitwara kubera za nzoga anywa umurengero. Bivuze ngo bakunzi ba Utamu Podcast simvuze ngo ntimunywe inzoga ariko gusa biba ari byiza ko abantu bigerera iyo bariko baranywa inzoga na cyane zino nzoga z'ibitoke kuko inzoga z'ibitoke harantu avuga yuko zikarira abantu mu buryo bwiyaguye cyane. Ariko ikindi kintu naco twibagire ko izi nzoga nazo zirimo mu isukari nyinshi zishobora kubateza ingwara za hato na hato ntashimye kugaruka ku mwaka no kanya kuko nk'ingwara ya diabete murazi ko iterwa no kunywa isukari nyinshi cyane. Rero reka tuvuge ngo iruhuko ridashira kuri no mugabo ka